Ini kali ke berapa ikut perlombaan? Ketiga. Kali ketiga ya, insyaallah ya, masih semangat ya. Kelas berapa nih sekolahnya? Kelas 2. Kelas 2 ya. Oke, ada kesempatan sekali lagi ya. Oke, baik, silakan Pak Ustadz. Ya, itu anak kami Safwa, Barna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Soal kedua. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Soal ketiga.
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah tuntas ya untuk Syahwatul Hilmi. Dan seperti apa komentar dari Dewan Juri kita? Silahkan Pak Ustadz Rafi'i. Ya, alhamdulillah tuntas ya. Suaranya jelas, iramanya pun alhamdulillah lumayan ya. Tinggal ada koreksi sedikit. Tadi ibtidaknya ya. Ibtidaknya mengulang maksudnya. Diulang dari soal pertama. Baqaratun safra, dari situ. Mundur sedikit aja sebenarnya. Innaha baqaratun, minimal dari situ kan. Ya, situ paling kurang-kurangnya. Kalau baqaratun safra itu kurang bagus mulangnya. Innaha. Jadi sesungguhnya sapi yang dimaksud itu sapi yang baqaratun safra ya, yang warnanya kuning tua kan. Jangan baqarah, innaha minimal. Kalau mundur sedikit lagi lebih bagus kan. Kemudian perhatikan ada waw bertasdid, hanya sekedar tasdid, bukan sebagai gunnah. Seperti tadi. Fala junaha alaihi an yattawafa. Kenapa tawafanya didengungkan? Padahal tasdid. Tawafa. Ya, jadi bukan waw idgham bi gunnah. Karena tidak dihului oleh nun mati atau tanwin kan. Jadi jangan didengungkan. Tawafa. Di situ ya. Jadi biasa saja. Ayyat tawafa bihima. Oke, makasih ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Dari Pak Ustadz Yuni Maha, silakan. Ya, baik. Alhamdulillah tuntas, lancar. Itu tadi ya. Nanti diperbaiki lagi. Masalah ibtidaknya, kemudian nanti dibuka Qur'annya, koreksi itu ayat tawafa tadi. Karena antara ayat tawafa bihima wa man tatawwa itu berdekatan. Tadi wa man tatawwa itu sempurna tadi, enggak seperti ayat tawafa tadi, ya. Seolah-olah ada nun mati jumpa dengan waw ayat tawafa. Tidak ada itu, ya. Koreksi nanti lagi ya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Dan untuk Ananda Syahwatul Hilmi, silakan kembali ke tempat.